Hot News ukaba ariyo ukomeje gutega amatwi tukwibutsa ko wowe waba waracikanywe na gukora subscribe, ukaba wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye kugeraho umunsi ku munsi. Muri iki gihe igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihe bitoroshye, dore ko twavuga ko ari mu bihe twaba turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Twavuga ko ari mu bihe bidukomereye cyane, dore ko n'abaturage bamwe bo mu ntara zigiye zitandukanye baje kwibasirwa n'ibiza, mu gihe igihugu twavuga ko cyaba gikomerewe no kuba cyafasha abaturage bo mu ntara zitandukanye, dore ko bagiye bahura n'ibiza, imiryango myinshi ikagenda ihasiga ubuzima. Ibi rero ukaba atari byo twaba tugiye kugarukaho, ni nyuma y'aho igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyaba gishaka gufatirana igihugu cy'u Rwanda, mu gihe cyaba kiri muri bino bihe bikomeye cyane. Twavuga ko rero byagiye bitangazwa n'abanyekongo bagiye batandukanye, dore ko n'abayobozi bacyo batahwamye kugenda babishyira hanze ko baba bifuza kuba batera u Rwanda. Twavuga ko rero ibi bigiye hanze nyuma y'aho umuyobozi umwe ukomeye wa hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yaje kwifatira ku gakanu, akaza gutangaza amakuru agiye atandukanye. Twavuga ko uwari minisitiri w'intebe wa DRC yongeye gushishikariza igihugu cye gushora intambara ku gihugu cya Repubulika y'u Rwanda, dore ko iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kitagize gihwema gutunga agatoki u Rwanda ko rwaba rwihishe inyuma yo kuba iki gihugu kiri mu ntambara na M23. Ibi bikaba bije nyuma y'aho twavuga ko ku munsi wo kuwa kane u Rwanda rwabyutse hamwe n'abanyarwanda bose bari gufasha bamwe mu baturage bagiye bahura n'ibiza bo mu ntara zitandukanye z'igihugu, dore ko ari ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje. Ariko ubu ngubu akaba uyu mugabo nawe yaje kuza gutangaza inkuru yatunguye abantu benshi. Adolphe Muzito wahoze ari minisitiri w'intebe wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igihugu cye gikwiye kwitegura gutangiza intambara ku Rwanda, kuko rwumva ari uko urushyizeho imbaraga. Uyu mugabo yakomeje avuga ati, yabivuze mu kiganiro yagiranye na France 24, ashimangira ko nibaramuka bahaye ingabo z'igihugu ibikoresho zikeneye mu gihe kirambye, byanze bikunze bazigaranzura u Rwanda. Twavuga ko rero aba bagabo bo baba bumva ko bahanganye n'igihugu cy'u Rwanda, aho kumva ko bahanganye n'abanyekongo bagenzi babo, dore ko babo bagenzi babo ari uyu mutwe wa M23 baba bari guharanira kwishyira no kwizana. Uyu wahoze ari minisitiri Adolphe Muzito yabaye minisitiri w'intebe wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri 2008 kugeza 2012. Kuri ubu yashinze ishyaka bita Nouvelle Alliance, ndetse ni perezida waryo. Akaba yaranatangaje ku mugaragaro ko aziyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu Ukuboza umwaka utaha. Twavuga ko rero ibi abishyize hanze nyuma y'aho agiye kujya mu matora, dore ko
abantu benshi batatinye no kugenda bavuga yuko uyu mugabo yaba ari kwishakira amajwi mu matora kugira ngo abaturage baba bumva ibitekerezo byiwe bitari byiza, kumva ko ikibazo cy'abakongomani yagenda cyegeka ku gihugu cy'igituranyi cyane cyane nk'u Rwanda, bakaba yabayobya bakamutora mu gihe baba nabo harimo abenshi baba bifuza ko ibi bitekerezo byiwe yabigishyira mu bikorwa. Uyu mugabo rero ntabwo twavuga ko yaje kugarukira aho ngaho, dore ko yaje no gutunga agatoki uwahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila wigeze kuba perezida, avuga ko yihishe inyuma y'uburiganya bushobora gusiga Antoine Felix Tshisekedi atorewe manda ye ya kabiri yo kuyobora iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rushinjwa gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa M23 zihanganye n'ingabo za leta muri Kivu y'Amajyaruguru no gusahura umutungo kamere w'iki gihugu. Ibi bikaba bije rero nyuma Muzito yanavuze ko ari ngombwa kuganira n'ibihugu bikomeye by'inshuti z'u Rwanda birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibyo mu burengerazuba bw'isi bikorana na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, yise ko bikoresha umutungo kamere w'iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Umwaka ushize ni nabwo Muzito yavuze ko kugira ngo igihugu cye kigire amahoro ari uko hakubakwa urukuta rutandukanya u Rwanda n'igihugu cye cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Muri 2019 yigeze kuvuga ko kugira ngo amahoro aboneke n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ariko batera u Rwanda kandi bakarufata bakarwomeka ku gihugu cyabo. Iki cyifuzo Muzito gihuye n'icya bamwe mu basenateri ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo basabye guverinoma gutangiza intambara ku Rwanda muri Mata uku kwezi. Senateri Murisho yasabye ko inama nkuru y'igisirikare ikwiye guterana ikemeza ko DRC itera u Rwanda. Icyemezo cyanashyigikiwe na Senateri Edouard Mukoro wa Mompombo nawe wavugaga ko Sena ikwiye gutumiza guverinoma hakabaho ibiganiro byihariye. Naho perezida wa Sena Modeste Bahati yasabye ko bakwiye guhindura imyitwarire kugira ngo n'abaturage babashe kububaha. Ubwo yagarukaga ku kibazo cya M23 mu rugendo aherutse kugirira muri Benin, perezida wa Repubulika y'u Rwanda yavuze ko ikibazo cy'uyu mutwe gishingiye ku banyekongo bafite amateka mu Rwanda kubera imipaka yakaswe mu gihe cy'ubukoloni. Perezida w'u Rwanda yakomeje avuga ati igice kimwe cy'u Rwanda cyometswe ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahashyira uburengerazuba bwa Uganda. Ati ibyo ni ibijyanye n'amateka, ibyo bibazo bimaze igihe kinini kuruta icyo maze kurusha Kisekedi. Abo bose bari bahari muri icyo gihe ntibagira icyo bakikoraho. Perezida Kagame yavuze ko abo baturage bakomeje kwimwa uburenganzira bwabo kugeza ubwo muri 2012 beguye intwaro barwanya guverinoma yabo, ariko kugeza n'ubu muri 2023 nyuma y'imyaka 11 ikibazo kikaba cyaragarutse, bivuze ko kitigeze gikemurwa uko bikwiye. Twavuga ko rero ibi ngibi byaba ari Repubulika ya Kongo yaba ikomeje, dore ko itahamye no